Om Swastiastu. Angge wastan titiang loh Eka Wahyuni, mahasiswa saking Prodi Pendidikan Bahasa Bali. Rahinane mangkin jaging wacen cerpen Bali. Sane mamurde panugrahan. Titiang kawitin galah 6 sore nggih. Saking Kak Nanem, kabar tiang becik manten. Niki titiang mau belajar niki ngwacen cerpen. Ya ning melejebos wonten keuangan tawi kekirangan nuna sampure. Sampun lali share nggih, mangde akeh niki sane biragia. Malih kali menit tiang kawitin nggih. Sederhana titiang atur langsung semua majaring suara saking Bali miwah sanelianan sane sampun mekarya parikrama puniki maca cerpen Bali online. Manjari semeton sarang sami sane meled jagi ngwacen cerpen Bali modern. Dados nggih kontak manten suara saking Bali. Lan majeng semeton sami ring di jemanten mangkin magena dumugi sami kena rahayu. Inggih sane mangkin ampura niki tiang grogi kedek nggih. Nggih, niki titiang pacang wacan cerpen sane memorde panugrahan niki cerpen Bali modern. Cerpen puniki titiang polihang saking Google ring web braditra19.wordpress.com sane keunggah tanggal 29 Maret warse kalih tali 15. Niki sane ngadanin cerpen puniki Wira Adi Saputra. Nanging titiang durung uning siru niki nggih titiang nyelang niki cerpen nyani jagi wacen titiang. Biasanya makin kawitin titiang nggih. Panugrahan. Suwung dingin ring petengi puniki
Wulan negak dineten punyan kayune sambil nyingakin sinar bulan sani ngetisin ati. Sampun jam tengah dase nanging wulan durung sirep. Ulidoh wenten anak ajak dadwe mejujuk sedih ninggalin wulan. Anak ajak dadwe sane mejujuk nike inggih punike reramane sane sampun suwe nyingakin pianakne punike. Ibune lantas nyagjagin wulan lan ngajak panakne punike mecelep ke umahne. Di tongo sane lianan wenten anak terune sane mangkep di pesarenane sambil nekep kuping ngangge kedua limane. Suara miagan ramane ngeranayang anak terune sane madan iwayan putriase punike jejeh lan pedih. Reramane mules tate miagan. Putra tan uning napi sane patut keambil apang reramane sud miagan. Putra wantah mangkep ngurung ibe di pesarenane nganti mesari sarang kejejahane. Buen manene putra mas sekolah tan cara biasane. Putra setateng lamun tan mirengang pepelajahan. Bel keluar sampun mamunyi, putra tuah nenggil di kelas sambil nulis di mejanya. Napi pelih tiangi, napi dosan tiangi. Reraman tiangi tak ngalah rasa medalem piana. Putra nulis krona-krona punika di kertas. Puisi punika nyak siang kesebetani. Isin kenahne sane kerasayang sane mangki. Putra sedih pisan ngingekin keluargane sane setate meyegan. Bapane sibuk mejudi lan memene sibuk ngitungang perusahaan. Tan wenten sane peduli teken putra. Putra punika anak sane dua di sekolahan. Putra selesai bareng lomba sastra. Sampun liu piagam lan piala sane putra bakat ulian prestasi nulisne punika. Nanging reramane tetep tan peduli teken prestasi putra punika. Sesampune putra nekat di umahne, meme lan bapane negak di ruang tamu ngantos sang putra. Reramane lakar ngomongin indek sane membuat pisan. Putra bengong lan keliwat bingung. Putra ampurengi raos bapane. Kenapi pe? Napi sene lakar bapu omongin. Saut putra. Meme lan bapa subesing sejalan Gus. Raos memene putra. Jani engken kena meme lan bapa. Saut putra. Bapa lan meme lakar cerai. Punika raos bapane. Cerai? Sing ada jalan sane lianan. Saut putra. Meme ngidi ampure ya. Iraga ajak dadu sing hidang terus buka kini. Raos memene. Dadi sing cerai? Saut putra pedih. Ampure ya. Yang terus buka kini meme subuh sing hidang ngejalanin. Raos memene. Meme lan bapa sing bedalam piana. Raos putra sambil ngeling. Jani bapa metakon. Pianak bapa nenenan sing pedalem ajak rerama. Lemah peteng setate meyegan. Raos bapane. Kenapi cerai pe? Kenapi? Alihang di jalan sanilungan pe? Saut putra sambil ngeling siksikan ning hamunyin ramane punika. Ampure yan, bapa subuh singidang ujang. Raos bapane. Meme ngidi ampure yan. Jani wayan hidup ajak meme manten. Raos memene. Putra tas melaip ke kamarne lan ngurung ibu. Di kamarne, putra nyoret-nyoret foto keluargane sane ada di tembok kamarne. Putra gedeg pisan teken ramane. Adik kene saja hidup tiangi. Tiang gedeg teken jagat puniki. Putra dikenani. Putra lantas negak di meja belajarne sambil ngebengong tan percaya teken indiki sami. Putra ngajeng malu. Raos memene sani ngelurin putra uli sisi. Putra uli tunyan tuh sing ngajeng. Memene sampun ngelurin putra muwanti-wanti.
Nanging nganti peteng putra tuah ngurung ibu di kamar nih. Tok tok tok. Suara pintu sani mapirangang maulang-ulang nanging ton wenten pesaut saking durin pintu nih. Anak teruna saking tengah kamar punika nenten peduli. Ketokan suara pintu punika terus madingahan. Nanging putra tuah mendep sambil langan nulis puisi ring meja nih. Putra ngudiang do di tengah. Singkal ma sekolah. Raos memene oleh sisi antu uyang lan inguh teken pianakne punika. Yes, wood. Raos putra sani ulitunya nulis puisi antuk pilihan kruna sani becik. Ngujang busanian, singkal ma sekolah. Pitaken memene sedek ningalin putra tun di undagani. Putra tenggelis nyautin pitaken memene. Ngujang sing sautin pitaken meme. Raos memene malih, nanging putra tuah mendep. Putra, meme nawang putra petih tekan meme. Nanging niki sane terbaik. Meme lan bapa subuh sing sejalan. Pocol yang hidup setate miaikan. Raos memene. Meme, jani meme lan bapa subuh mepisah. Meme subuh sibuk di perusahaan. Bapa subuh sing ada dini. Nyep sane peduli aja titiang. Raos putra. Dini nu ada meme sane nyayangin putra. Sud bentuk pedih lan sedih. Saut meme nih. Engken carane meme peduli teken titiang. Lemah peteng meme setate sibuk ngurusin megai. Raos putra. Jani meme lakar ada di samping Yani. Percaya teken meme. Meme lakar ngurusin wayan. Lakar peduli lan sayang teken wayan. Saut meme nih. Putra tan mesaut. Putra lan meme net wah mendep. Putra lantas mesaut sekadi sapuniki. Ampura me. Putra sampun pedih teken meme. Raos putra. Memene lantas ngelut pianakne punika. Di tongos lianan wenten anak lo jegek lan makanya manis ngenjekin batis di kelas baru nih. Adan titiangi ide ayu ulan paramita. Antuk kenya manis ulan ngenalang pesengane di arep kelas 11 IPA 1. Niki di neka pertama ulan masa sekolah driki, nanging ulan sampun akrab tekan sisir-sisir di kelas 3. Bel keluar memunyi. Sisir-sisir menjalan ke kantin. Nanging ulan menjalan ngincerin sekolah. Ring taman sekolahne ulan negak di arep mading lan memaca puisi sane becik pisan. Puisi punika nyeritayang rasa rindu teken timpal tekane sane sampun pindah lan ngantek jani tan wenten gatrane. Ulan sedih pisan memaca puisi punika. Di beten puisi punika wenten tulisan goresan pena PY. Ulan melet uning teken anak sane nulis puisi punika. Sebilang mas sekolah, ulan state kemading lan memaca puisi-puisi baru sane ketulis oleh PY. Sane wenten ring mading punika. Sampun 1 minggu ulan mas sekolah driki, nanging ulan tantain nyakin anak sane nulis puisi di mading punika. Semeng punika ulan majujuk di arep mading. Bruk, putra menabrak ulan nganti ulan ulung. Ampura ge, raos putra sambil ngemarengin ulan bangun. Yen mejalan alon-alon nggih, raos ulan sambil ngemekenyem. Nggih, ampura ge, ampura, titiang permisi ke kelas nggih. Saur putra lan menjalan ninggalin ulan pedidian di adep mading. Ulan nepukin pensil di beten mading, di pensil punika mendaging tulisan Putri. Ulan mendep lan merasa ningakin pensil punika. Ulan kaingat solas tiban sani lintang. Duga se punika ulan lan timpalnya mepalianan mangkeb-engkeban di natah umah ulan. Ibu ulan yang jagin ulan timpalnya sahe sani madan putri lantas pedih. Santukan ajak dadua sampun suwe mepelalianan. Ibu ulan nundan putra mulih lan nembang pepelalianan sareng ulan malih. Nenten keicene mepelalianan. Benjangne ulan pan sekolah. Di margi budal sekolah putra menjalan ke umah ulan lah karena konang napi mawiran ulan enten mas sekolah.
Di rumah Wulan, Putra nyingakin akeh barang-barang Wulan keangkut ke mobil. Putra lantas ngelurin Wulan. Wulan pesu sambil makte pensil sana daging parap di tengahnya nih. Wulan ngorahang ke Putra ini pemargine lan keluargane. Putra sedih pisan ning ngahangunyin Wulane lan ajak dadue menjanji lakar metemu malih ieu ning sampun kelih. Putra gelur Wulan sane sampun eling tekan pensil sane tepukina di beten mading. Napi saat Putra sane balik ngingakin Wulan. Wulan melek ke Putra lan ngelut Putra. Titiang Wulan timpal putrane dugasi TK raos Wulan. Wulan niki seken Wulan timpal tiangi. Saut Putra tan percaya. Inggih Putra, ulian pensil niki titiang uning. Raos Wulan. Niki pensil tiangi. Raos Putra. Inggih Putra, busan tiang nepukin niki di beten mading. Saut Wulan. Wulan, titiang kangen pisan tekan ragan Wulan. Raos Putra. Titiang masih kangen tekan Putra. Saut Wulan sambil makan. Sesampuni babausan ajak dadua negak di taman sekolah. Ajak dadua ngurte kangin kau ngantingan sap tekan pelajaran di kelas. Putra lan Wulan lantas ke kelas lan metemu malih benjang di sekolah. Semang puniki memene Putra lakar luas keluar kota. Memene ngoren Putra ngatahang ke terminal. Nanging Putra merasa jengah mas sekolah. Memene sabat ning ngamunyen Putra sane milih mas sekolah ketimbang ketimbang ngatahang memene ke terminal. Nanging memene nerima keputusan Putra sane nagih mas sekolah. Teket di sekolah Putra lan Wulan sampun leket pisan sawitra. Ring sekolah Putra negak di taman sambil nulis. Ngudiang tuh pitaken Wulan sedek ingaken Putra sibuk pendidian. Ngaria puisi sawat Putra. Tegar cingakin raos Wulan sane langsung ngambil puisi ini punika. Uliang puisi tiangi gelor Putra. Aduh, becik saja nah. Duweg yan ngai. Raos Wulan sambil mekenyem. Kenyeman Wulan ngenang Putra bengong lan jantungne medegur. Tan suwi lantas winten telepon saking buruhne Putra sane ngorahang memene sampun sede sawireh kecelakaan. Putra sedih pisan lan tan percaya tekan indike punika. Kenapian? Raos Wulan. Memen tiange sede lan saut Putra sedih. Sedek upacara ngaben Putra ninten nyidayang nainin kesebutane. Wulan lantas nimpalin Putra uli semengan tas puput. Putra nunas ampura me. Putra sinyak ngatahang meme. Putra nyesal. Raos Putra di arep abu memene. Urip punika sekali lepetan kertas. Acepok melipet pasti wenten bekasnya nih. Patah sekali mangkin yang sedek iraga ngepelih pasti wenten seselnya nih. Raos Wulan. Sok semalam tuah gek mangkin sane peduli tekan tiang. Raos Putra. Mualian punika gunane timpal. Saut Wulan sambil ngamekenyem. Lan di tiang tresna tekan ragan Wulan. Wulan kayon dados tenangan tiangi. Raos Putra serius. Wulan lantas mekenyem lan ngelut Putra. Di tiang masih tresna ajak Putra. Sepi ring setrane merasa kanti Wulan membaos. Nembak kok di setre sing romantis nawang. Dan penting dijetongos nih, sane penting tulus nih. Saut Putra ajak dadua saling natap sareng tatapan tresna. Selamat ulang tahun Wulan sayang. Raos Putra sani ngesyaben Wulan uli duri. Niki Putra lantas nyerahan kado ke Wulan. Duh, kok nawang jadi tiang ulang tahun? Raos Wulan. Gus ngakin di Facebook. Hehe, saut Putra. Sing romantis. Terus ngudiang Putra ngemang tiang kertas kosong. Pitaken Wulan bingung. Tiap Wulan nulisin kertas niki antuk indik raga ajak dadu Wulan. Saut Putra. Wulan tuah mendap. Kok siap? Wulan sing demen nggih ajak hadiah niki. Raos Putra. Lantas Wulan sedih pesan. Wulan nutur sarang Putra indik peluasane keluar negeri.
durung puput tutur nyane, Ibu Wulan ngalih Wulan ke sekolah. Sedurung luas, Ibu Wulan ngelarang putra makin Wulan malih. Punapi Bu? Pitaken putra. Gus sing cocok sarang Wulan iki anak mekaste. Nanging Gus, saut Ibu Wulan. Suwud Bu, suwud, saut Wulan sambil ngedeng ibune ngajakin luas. Tiang mulai anak sanimten mekaste. Tiang masih lacur ulian perusahaan memet tiangnya bangkrut. Nanging tiang tresna banget sarang Wulan Bu, saut putri. Suwud, Gus mesti ngejohin Wulan. Napi ce alasane? Saut Ibu Wulan lan luas ninggalin putri. Putri sedih pisan lan putri menjanji lakar mencikang hidupnya malih. Makudang-kudang warse sesampun Wulan memargi, putri makin sampun sukses. Perusahaan memene sane dugas ni kebangkrut makin sampun majujuk malih lan sayan sukses. Sangkaning kewikanang terasa jengah kesaringin antuk rasa tresnane ring Wulan sangat pisan nyaringin keuripane. Putra sider haris ipun, perusahaan ibune sida metinting, terkebawa sida sukses utawi labda karya. Ya di astana sapunika, putra ninten persidaya ngang saapang Wulan. Ipun kantun tresna sareng Wulan, mangde matemu malih. Wenten je ulian pabian kaste. Petang puniki suara gemerici hujan nimpalin putra sana negak di kursi sambil nyingakin foto-foto Wulan. Punapi gatre Gus, becik nggih? Pitaken Wulan sambil makenyem. Wulan? Putra maka siap nyingakin Wulan sana negak di samping nih. Tiang kangen teken Wulan, saut putra sambil ngelut Wulan. Tiang masih kangen aja wayan. Tan suwe mali iraga lakar kecunduk cara dugasi puniki, saut Wulan. Wulan lantas menjujuk ninggalin putri pedidian. Wulan! Gelur putri lantas bangun saking ipiane. Tuah ngipi, raos putri dikenane. Napi arti ipian punika? Titiang lakar matemu malih sareng Wulan, raos putri. Ring perusahaan putra tan sengaja mirangang orti ring silih sinunggil pegawai nyane sane nyebutang adan ide ayu lan paramita. Sedak miragi ortane punika putri eling teken Wulan. Putri lantas ngaukin pegawainya punika sane muaste Dayu hari. Dayu merasa jejah menjalan ke ruangan putra punika. Napi pilih tiangi, napi tiang wenten iwang, saur Dayu Ari dikenane sambil merasa jejah. Di tongos lianan putra nampak jejah nakonin cerita antuk ide ayu lan paramita. Nanging sane pasti anak puluh punika inggih gegelannyane sane sampun suwilang. Om Swastiastu Pak, wenten manggil titiang, pitaken Dayu Ari. Nggih, mana tiang tuah nakenang ide ayu lan paramita. Hah? Punapi dados bapak nakenang semeton tiangi Pak? Nggih, cerita yang mantan dumun. Saur, wayan putra. Nggih Pak, ide ayu lan paramita punika semeton titiang sane penyakit leukemia. Arte berane reramane sami telas angin maubat manten. Uli cene ipun setate mailahan maubat. Nanging nganteg mangkin Wulan kantun sungkan. Putra sedih pisan mirangang cerita Dayu Ari punika. Ring diji Wulan mangkin, pitaken putra. Selesai nerima alamat saking Dayu Ari, putra lantas melayap ke mobil nelot menuju alamat punika. Putra nangis sambil ngebut mangtu mobil nih. Putra ngarepin dinani puniki inggih dina sakne encen resnani sareng Wulan lakar malih muali. Sampun suwe putra ring margine nuju alamat punika. Ring pedesaan sakne medui genah becik pisan. Putra laut merarian ring sisin jalan punika. Sedak punika ibu nyingakin anak lingsir sane sedak menjalan ngabesang. Peninggalannya putra setate nuju anak lingsir punika lan merasa aing nyingakin anak lingsir punika. Putra nututin pemargin anak lingsir punika alon-alon. Putra eling teken Ibu Wulan lan maka siap santukan anak lingsir punika nenten tios wantah ibune Wulan. Putra nututin Ibu Wulan uli duri. Tan suwe
Ibu Wulan mecelep ke pondok sanes ampun Bu. Putra tuun uling mobil lantas putra mecelep ke pondok punika. Putra nangis nak siang Wulan sana lemet tanpa bayu. Suaran lantunan mantra trisandiane ngatahang putra ketemu Wulan. Wulan, sahur putra lantas metimpuh di samping Wulan. Putra, sahut Wulan saning yang sahang makanya menyingakin putra. Wulan, punapi dugasi puniki tanuturan sanes jatin nek ini penyakitnya puniki. Makin tiang lakar state di samping Wulan. Raos putra. Putra ninting Wulan ke mobil. Leramane Wulan makesiap nyingakin Wulan lan putra. Leramane Wulan bengong nyingakin putra sane melaiban Wulan. Putra lantas ngidupin mobil nih lan mejalan ninggalin pondok punika. Leramane Wulan ten uning putra lakar ngabu Wulan kicing. Sampun suwe di jalan, putra lan Wulan neket di rumah sakit. Wulan keangkut ke ruang UGD lan Wulan lakar ngelaksana yang operasi. Putra ngantosin Wulan di sisi ruangane. Sampun suwe putra ngantosan itu. Dokter lantas pesu uling ruangan operasi lan ngurang operasi sampun berhasil. Nanging Wulan durung sembuh total. Putra lantas mecelep ke ruangan lan nyingakin Wulan sani durung sadar. Sampun minggu Wulan merawat di rumah sakit. Kondisinya nih sampun mecikang. Tok tok tok. Suaran pintu madingang. Reramane Wulan lan Dayuari macelep ke tengah ruangan. Ibu Wulan lantas nyagjagin pianakne lan ngelut Wulan. Putra bengong ninggalin reramane Wulan lan Dayuari. Uling dije ibu uning Wulan Riki pitaken putra. Titiang uning uling Dayuari. Dayuari ninghang orti niki di perusahaan putrane. Dayuari ngorin tiang lantas ngajak titiang meriki. Saud aji nih Wulan. Putra, ampura nggih. Dugas niki titiang misah wayan teken Wulan. Boyeje ulian pebinan kaste tiang terngicen gus metunangan. Tangi wantah sangkaning penyakit ne Wulan sakni banget ajarihin tiang putra. Raos ibune Wulan sambil nangis. Sane sampun liwat, bang beliwat. Jani cingakin masa depan sane kal jalanin. Raos Wulan sambil makanyem. Putra tuah mendep lan makanyem ningah munyine Wulan. Susan metemu putra lan omong operasi Wulan lantas medue semangat hidupnya malih lan kondisinya ini saya nyegerang. Reramane Wulan makin sampun setuju tekan hubungan putra lan Wulan. Sok semange. Saur Wulan sedak maka kalih malingge di sisi danu nih. Antuk nabi ge saur putra. Beli sampun wenten di samping titiang lan beli sampun ngainang kondisi titiange becik kadi mangkin. Saur Wulan sambil makanyem. Ge, tendiang sane ngainang ge tara mangkin. Nanging ide sayang widi wase sane sampun ngicinin ge kesehatan kadi mangkin. Ide talar ngicinin iraga panugrahan antuk pemecahan masalah ni punika. Tergantung kenalan usaha iraga. Sabirah usahane punika nyinayang sane tan side dados. Sane tan side dados siat side kadi mangkin. Popot. Jadi wantas punika cerpen Bali modern sane memborde panugrahan. Cerpen puniki sebet yening kerasa sayang. Nanging bersyukur nyane pemuput nyane beci nggih. Pemuput nyane bagi nggih dumagi je putra sareng Wulan statu membesikan statu bahagia ngantos riwekasan. Inggih sesuma majaring pamiarsa sareng sami sanes sampun nyarengin titiang maca cerpen Bali online puniki. Yening titiang wenten iwang titiang lunas gang rana pengampura. Sedurungnya ini dikit titiang aturang salam majaring keluarga titiang sane wenten ring desa Tajun lan majaring semeton-semeton titiang sareng sami sane wenten ring di Jemanten lan majaring sawetara titiang ring prodi pendidikan bahasa Bali Undiksa sampun suwi nenten kecunduk sangkani corona nggih.
Ampura niki nge ya ning wau wenten keiwangan ring cerpen titiang puniki dumugi praside ngibur semeton sareng sami lan dumugi sami kena rahayu puputang titiang nguacan cerpen Bali online puniki untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Suksema.